umuvumburo wanje uratandukanye n'umuvumburo kandi igiyo ngeso si wapi manje je sinkunda abantu urabona uburebure ngo je sinkunda abantu batabaseriye ntabwo nk'ubuca ntahagute ngura umumenyesha amakuru wahe mama we STV, every story matters. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. STV fans muraho mumeze fresh. Jewe meze neza ni MC Andy kuri micro za STV. Mushobora kwibaza mbega micro ziri hehe. Imbere ya byose dushimira Imana twikengurukire cyane. Kuko niyo dushoboza buri kimwe yaduhaye impuye mu kundi munsi. Uyu no munsi wa mbere utangura indwi tuvuye muri weekend twararyohewe twaciye muri byinshi bitandukanye abandi tugenda gushima Imana. Ariko kandi katwishimira uyu munsi kuba yatwongeye undi munsi iratwizera kuba twabese turi bazima iduha n'inguvu n'impwemu zo gushika aha duhagaze no munsi kugira ngo tubashe kubaha kino kiganiro ni Mr Solution Mr Emotion and the MC mushobora kwibaza ngo micro zanje ziri hehe micro zanje ngaka ngaha ariko ikiganiro nkuru no munsi sishaka yuko bimenyekana ko ari kiganiro uko biri kose uru rugo ndamaze kurujamo n'urugo General bayigeze ku munyamakuru wa STV bigeze kumusukako amazi mwarabibonye byose ntituri bubisubiremo cyane ariko kubatabikurikiranye neza reka tubacishirizemo agaparti gatoya murabo uko vyagenze kwifatiye none ngize nkaba mbisi sindakwifatiye none ingo wafatanye itongo shagire tugende ibu uzoca ubikata mani arasutse kwa amazi ndaki zaseriye kweri Yesu Kristo we ubu ndataha gute Yesu we nigayiseriye wa muhungu naye shagire sinzogaruka twende naye cyamvuga ati kubera ko umukozi wacu bamusuka ko amazi mu gihe aje gukora n'umumenyesha n'umunyamakuru mugenzi we uno munsi nanje naje kuri wa muvumburo nyene hama twamaze kuvyiga byose ngene tuza kubigenza mikro ntaza kuyibona kandi tuzakugira ikiyago ciza gumana nanje rero ndagusaba kugira commentaire kugira ngo umbwire uko wewe wabibona enough. rero twamaze gushika nkuko twamaze kuhamenya mwarabonye no hose ko ari ahantu henshi umuntu ashobora guhagarara kiganiro kagenda neza cameraman wecu uja ngaha unyegeze kamera yawe twamugiye waje kuguma hariya adufilme umujama tuvugane fresh tumenye impamvu ya musuka amazi ariko kandi turizera ko ibintu biza kugenda neza kandi murabibona n'umugumane natwe gusa tubaje show tubahumutse tugesho Jesse ninjira man. Aya kweli. Rich. Ana sitaka mtu kanje hanze ko ndizera mukamenya ko bataciye. Umunsi waje wenyine. Ko sike ndonge zisikaye fisi. Kweli. Kweli. Manda. Walo ni. Isawa none. ko wabutse Cinda hari maji abaribereyeho gukorera amateleviziyo menshi wowe nko buri n'igisu nakora umuntu umukozi yawe gusubiza gwego rwo bakwiruka banyuka gusa naje ndiruka ashuri yiruka ariko naje mfise umutima ndakunda nkari no ndakunda kandi guterera Kevin toka telefona ntabyo waruzi
ntacyo umuntu wese agiye nazi kurungiyemera ari papo nakati wistati nkunda niyo kumusanga nk'umwaze rimwe message turacyuka zaga yakwishyura message iyo misi yose ko nari bwashibuye uri musi niyo shushe ariko ntavuga amana wewe uri kurande yazibaza kuri support Abima jakeze fresh ni nayo gikorera tiye je umuntu nakisi na cyangwa ngeso nayo sigira ngiye ariko mani zose zicyo zo turakugana none ute usuka ku muntu amazi yani mani rega nawe mani ndi kuri no kuri Jeffrey umuntu agira umuguro fa mani yamusanze ho abashaka ibintu nkabijya urumva nawe fresh mani ariko byarakuryoheye cyo wakora byangoye ne mu wewe babigukoreye oye umuntu mwinze yumvira ngo ni ikiganiro ashaka kwinjira mu buzima bwawe kujya nimba wewe wochukua ariko mu buzima busanzwe urakunda abakobwa jewe urabana ne nkuru igiye gitondo ukaba ufite ne urabana wewe je nkunze banga kandi bavuga ko umuzanaza wowe turabana babaze Iraje namaze kubaza amateka yawe. Umugaburi umuntu uri hajya kumukobwa. Yewe amateka yizi gucyo cyane ni kubaye. Gushe kandi umuntu uri kumbere n'ibyango. Oya imagine ndabyibushe. Rero je nawe ndasubira byibushe. Wowe biro byawe mbabiri kurara. Oya dubwa kwituje ku munza rero nasanga nushimye. Nawe urafukusha setanti. Yewe. Kate. Nne bata ani mu bifisi. Unyere wakwiye. Rero abantu bibaza yuko ariko ngo batiguye nko kwa. Rega wowe yamubyibushe nk'inguru. Wanza abakuru bameze. Abo kwa yo sangi kibune ngeje akabyibushe. Kibune kingana ubwo. Ngeje simbyibushe gusa. Oyo saka tainzi. That's tainzi. Oya man. Yagaze wewe la. Umuntu birudatanga icyuma ariko. Ando tumenye nawo ngano. Ne. Mane gumu. Ariko narapu. Ngenya kaya Ngiye gusoma fara, badashira. Fise gutya. Ngaya muri imbere ariko bisama. Naye naraba mari byo mucyuma. Yani meza amutse. Ura uchakanitse nayo. Tuzonzo kurigana cyo posting up cyawe yakeye. Ari chakanitse. Ngana sabya sakujya sima. Basi jena sab inde ayi cha. Basi jena guma ngira buri. Oya, jena akamukoroga naguma ngira buri. Aya man kuri jina mari jina ndio mbuya no kwinta zosubira iboro man sio fresh. Ni byiza biba Sio fresh. Umuntu nka wewe aho nko wambikiye bizera nka kamera fresh, akora fresh. Agaye ni bisanzwe byo muri entertainment twavuga ati wala nkukuvuze nk'uburu ujyake mu premantin ke byose twa telefone ngati uziyanja wala kujya fresh. Kujya fresh ye premantin ke. Wala kwanza ndakwaza bahe. Aho hanga kwanda ba mu yitwa mu. Imeze gute? Tabeka amafoto. Oya, inzu yiwe imeze gute? Shamde star. Numva kutahaza. Haza. Sadaki wajama. Abayi. Mazinze itevya kazi nyaka. Bwana Kigobe uri kuvuga yabaha. Akanya rero ubaye mujura Yesu sike ujya basani nakeye. Oya jewe sivyo turiko turayaga. Sike ujya basani handi na Yesu. Wapi vrem. Mugawe kweli ya uba kweli. Tugenda kire kujya mera yabasi umunsi umwe yandi wewe. Usimbosa tabani ya mahera. Nuka chubani ya mahera wewe. Niwe uzobo wanje. Bosi wanje nini? Aha waje ngakuntembera mwanga uvuga cyasi custom. Cyasitunda kugura ibiyeri. None ndagura ibintu ntanwa jewe. Nguri ifana basi. Ifana ndayikugurira. Ifana n'igihumbi. Sara mahera ndayabika ubu. Oya ubika amahera ni gwaho. Ukunda amahera man. Man jine yarababaye ariko ntubone yavuye hajya ataba kuheretse yarabaye kandi bijya bintu ntibisa neza vuga. None ujya musore kumwe n'umudemo wa. Ko nawe mbwira umudemo mwari kumwe musi izina. Je sinamuvuze. Jewe. Ariko mwana nyumba ndogo nyumba kubwa. Sasa naone twicaye mu nzu hasi. Cyangwa ufise bishasha umbwire basi. Wapi ahubwo je ngoma niye basi. Ngomba nigire kwi nanje gukuramutsa. Ngomba nigire je nanje gukuramutsa. Mbere waruse mikro naye. Wapi ma? Iyi si mikro reka. Akana konge reka kwanza. Reka man. Reka ini
Ora afise ingeso man. ngo munyambure mu bantu no uko mukora ibintu nk'ibyo ntabwo tutabyese oya man reka kwanza wazanye gufata amajwi gusa man kumwe kuri none amajwi sisa reka akurawe man kagenda reka basi gi urakamena utabifuse reka kwanza reka sio fresh man acha kitu ya nimbaranga utabifuse man uri gufata amajwi Nagenda ibintu mu byamwe siguye ukabifuse babwira wamugira ibiganiro ukacufata ngo amajwi man uri kuranyumviriza kwanza kuri airport airport guguke nafashe airport zakufata amajwi ngambira ndageze nibagiye kukazimya nkuburaba nkiyo ukamena wari kuvuga hoyi man urafise ibintu kamera aho usanga tari nkawaze kamera man je nama kamera man je man aho je ndagiye oya mari hani vuye kuri airport wapi kwe ndabe ndayungira ama ari hani urashinda imena man nguca ndayimena ahubwo mperekeza ngiri acha urofa ziragimana nukuri man bashaka gufunga poisha man ihira nibaza yuko ivyo yanse kwemera no musi yavyemeye ndabifuta bikadukorera basiga twiganiro cha fresh ganje mu nzu basi ni prepare fresh nambare bien amadukora ikiganiro nyarutsa rero nyarutsa muri tayari ego sawa wendi yawira mwe tugomba dukore ikiganiro ciza sawa wendi ndana kwendi niye nishanje man nkuko mubizi rero umuvumburo wanje uratandukanye n'umuvumburo umubira riseriye ndakese sasa gi man ubona iburofu akini man ndabira nukuri ngo ngura umumenyesha makuru wahe mama we ndakesera manu wacangana no uje kurondera ikinga dukorere cha kiganiro fresh dukorere ikiganiro ngombwa twinga gutonga namanukanda kunkwe bikintu nk'ibi dukorere ikiganiro ndabifuta bijya byose kandi giyo ngeso siyo wapi mani just nkunda abantu urabona uburebure ngo just nkunda abantu batabaseriye ntabwo nk'ubuca ntahagute urimenya none bandi wowe uza kumbwira ati ngo mani uzofata amajwi nkuko man je nzogaruka umunsi mwiza twende STV, every story matters.